vamos a regular o tráfico aquí en Redondela porque isto é un pouco caótico. Entón necesito, mira, vente por aquí ti comigo. E vente ti tamén. Mira, vamos a facer a axuda de dos metros, mira. Vas a ser policía. Parece. Mira. Mira el paso del compañero. Mira. Os policías, para que os coches paren, temos que soplar forte e poñer así a man. A ver como faz para que paren os coches. Sopla forte. Más forte. Como dices a ver? A ver como lle dá. Forte. Prova aí outra vez. Prova. Aí está, ves? E para que anden os coches hai que dar 3 pitos cortos así, mira. Fai no tío, a ver. Fai 3 así, mira. A ver, non te atreves. Pues para arrancar eu, veña. Arrancar, veña. Moi ben. Entón... Vale, ven para acá, ti. Ti vas a facer de peón. E vamos a cruzar a rúa, a ver como temos que cruzar a rúa. Entón, ti cando queiras, faz un pito largo, os coches paran. Sempre para cruzar a rúa, temos que mirar que non haya coches, verdad? Entón, cando os coches paren, cando a policía para os coches, ti faz, miras para un lado, miramos para outro, ven algún coche? Non, entón cruzamos polo paso de peóns. Aí está. Te enseñas a tu papi? Pois así me gusta, que os papis tamén enseñen cousas. Entonces, veña, arrancamos. Veña. Entonces, ¿dónde vas ti? Para, quieto aí. Non me quitan os coches andando. Ven para aquí, fuerte. Moi ben, a policía parou os coches. Entonces ti ahora miras para un lado, miras para outro, e ahora podemos cruzar. Pero non me cruces ti solo, hai que esperar a que pare a policía os coches. Veña, arrancamos. Eso é. Veña, andamos. Paraos aí, forte. Ahora pararon os coches, mira para un lado, mira para outro, ven algún coche. Cruzamos entonces, veña. Eso, é un aplauso, que ahora sí sabe cruzar.